नेपाल भाषा या जेजो चपाछि नेपाल भाषा ख्या थिथि व्यक्ति पिन्त नेवया वेकपिन पाया हे नुक दुनिया ख निकने या गुजी ले वेकपिन ना पाया गु हे खलबला थिस सोयादी फै हयागु चपाछि या पहाजु यादी लोक कवि राजभाइ चकमिजु वेक ताइ इनिसे नेपाल भाषा खेले दुम छम जो मडुम दुनुभा प्रतिभा व स्रष्टा जुयादी वेक यागु जन्म नेपाल सम्बत 1078 साल स बिया पाङ्गे जुगु ख वेक तुयु महर्जन व सिलमाया महर्जनिया क्या बाजु जुयादी वेक प्रतिभा साहित्य परिवार संस्थाया संस्थापक नाया भाजु न जुयादी थासा नाप ज्यापु महागुठी नेपाया नाया भाजु अलि नकतिनी निसंगु राष्ट्रिय विभूति शंखदर शाखा प्रतिष्ठान शंखदर शाखाया स्मृति प्रतिष्ठानया वेक कजी भाजुन जुयादी वेकन यानादिगु नेपाल भाषा उत्थान नीति नेपाल भाषा साहित्य या उत्थान नीति नेवादी दबु पाखे वेक त न्यादन्य लोककवि या पदवीन हनावना यानातको दु अले वेकन साहित्य चुएगु जकमको वेकल बिचान चुएगु यानादी थासा वेकयागु थिथि सफुतन पिदने धुंकगु दु वेकयागु ठ्याम ठ्या च्यागु सफु पिदने धुंकगु दु अले नाक्या मला धासा वेकयागु खराचा वसी हयागु खण्डकाव्य अले लाबसा छदा प्याख अले जकमिया कविता दका चिनाका मन सफुन पिदने धुंकगु दु अथे हे वेकल मेचा डीवीडी ओ सीडी न पिथना दि धुंकगु दु गथेकी नेगा जात्रा अले मचा मेली अले थो मृत्यु सया होया चंगो स्वा तकाय वेकयागु सीडी डीवीडी न पिदने धुंकगु दु वेकल ठ्याम ठ्या 4 दशक निसे चाहिँ चिथो नेपाल भाषा खेले चाहिँ थगु योगदान बिया चुनाइदिएको दु छास वेकया त न ज्यादस लसको सैना छना जका मिस्टर ज्यादस छित लसको छ दु यको सुबा हजुर थौकने छि छुके व्यस्त ख थौकने जे चाहिँ उपयना चुएगु लिसे सोजगो चाहिँ आम्मगा नगा सेनेगु न जे यान्छ नगा हजुर पक्कैना छि सम छन्द कविता के चिना खचोइमा धका मसिका देका चना दिगु दु अले छन्द कविता चुइगु जगमा खोसिने केने ज्याजो केन आबद्ध ज्याजना दिगु इले तो छन्द धागु छुख छन्दै विशेषका चर्चा नारिसले नक्टिन तैरे थेन्डो जि छन्द कला सेनेगु जायना लेसिलेसे नोचु कला न सेनेगु जायना लचिति डट हली नेवा गुठिटेबटी छौ चाहिँ तरंगु चाहिँ नेवाटो संस्था ओ संस्था चाहिँ जित जाबल राजभाइ छ चाहिँ छन्द कविता न चेजन छन्द अध्ययन याञ्चना छन्द चाहिँ छ सेनेमाल ठौकुना चाहिँ कोरोना जुया चौबले ठो इयाटा न चाहिँ मतलब सदुपयोग याक न जुम या छ एक हप्ता चाहिँ छन्द कला सेना बिउ छन्द चाहिँ सेने इसे दुपिन्ट का ढाल जितस्क मन सुआ होलका ओहो आज चाहिँ छौ कठ छन्द शास्त्र चाहिँ ठजौ शास्त्र डोलन्डो हनिसे छि पुर्खा संरक्षण याना टौपटी अजौ तरहमपटी शास्त्र मतलब चाहिँ जित सेन्युपटी अवसर बिल ओ शास्त्र याटा चाहिँ नौ पुष्ट याटा हस्तान्तरण या अवसर बिल अले वो हलि नेवा गुठियो चाहिँ जाजुले चाहिँ नेहन्टको चाहिँ छन्द कला सेना नि नेमसे चाहिँ सेका कालका आवसो चाहिँ जिउलाई टरवे गोरबे खख होला ठुक्ट चाहिँ जे चाहिँ छन्द कला चाहिँ सेन्यु लिप्टे आन चाहिँ जे चाहिँ वो छन्द कला त अझ नु पुष्ट हस्तान्तरण या निम्ति यहाँ भनेको मटी ट्याजनको दु हजुर तर त छन्दै चुएगु पति गली ठाकु धाइ मखला अठिसा ठुगु ज्याचो चाहिँ न्याका चना दिएको दु छन्द चाहिँ गो ताजिदै कठिना चाहिँ ठिसा वल्ली फै गो चाहिँ अपुख गु चाहिँ ठाकु खदै गैना सिका क्या छन्द चाहिँ सुंगु कोठन ढुका ला छौ चाहिँ जातीय छन्न राई ओ जातीय छन्न राई लोक छन्न ख हजुर ला नेवा भायो छेउ चाहिँ गुल्न संगीत नेवा भायो संगीत नेपाल संगीतका ला जसमा वो चन्द्रबाबुले चाहिँ छौ ढा ढा नेवाटे संगीत र नेपाल संगीत थाई नेवाटे संस्कृत र नेपाल संस्कृति थाई नेवाटेको ठाबायट नेपाल मण्डल थाई नेवाटेसँग संरक्षण याना वया चौपट्टि सम्बट्याट नेपाल सम्बट थाई ठुक्ट नेवाटेसँग मतलब चाहिँ मकावे चौ नेवाटे संगीत नेपाल संगीत थाइका होला ठुक्ट चाहिँ नेपाल संगीत यो सन्दर्भ खलाउ खसा चिसा चाहिँ ठो छन्द चाहिँ तरौँ महटो डोजुल नेपाल संगीत छन्द चाहिँ नेपाल छेउ चाहिँ जातीय छन्द है वो जातीय छन्द ढैउपट्टि
आँखा गोल काइपट्टिका होला ओके चाहिँ न 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 टाठेन्डो आँखा गोल काइपट्टि गुल्न चाहिँ छेउ चाहिँ नेपाल सङ्गीतीय लोक मेटडु वो चाहिँ जातीय छन्डेला सिल्लो तीर्थ मल्ल लुया पासा माले माने पासा माले माल प्रभु छिव जिव वनेरका छिम्पेको आफ्नो चाहिँ चोयाटो जुल होला वाह माया वाह वाह जिम्ठा लाछे वाढापट्टि च्याग याग्न चयाटो जुल उख्न चाहिँ जातीय छन्द जुलको होला अन वया लेप मैट्रिक छन्न राई ओ मैट्रिक छन्न रह्यो मात्रा मेले बियापट्टि छन्न र मैट्रिक छन्न रहेका होला अले मेपट्टि छन्न चाहिँ बार्निक छन्न राई ओ बार्निक छन्न रह्यो रस्व दीर्घ मेलेना चाहिँ पट्टि ठाकुरको छन्द होला ठुक्ट चाहिँ छिङेना दिसे छन्द चाहिँ सङ्गु कठण्डु जातीय छन्द मैट्रिक छन्द वो बार्निक छन्द हजुर नापना पछि सङ्गु गद्य कविता चोयाडी अलिअलि बाबया चाहिँ ताइताको मकेको नीति छिस लसे हना चिनाखा वाचनियाको ख दयादिल छु थो लसे हना चिनाखा चोयाडीको वाचनियाको क्रमे छित चाहिँ न्यादन्य लोक कवि पदवी हना बनाइयाको ख किछुको अवस्था कना लक्ष्मी सिंह हेडभेन्टे सुरु चाहिँ जी गद्य कविता चोया वन अन प्याखन चोया अहिले चाहिँ मेन चोयाका तर जी गु मे चोया वो लेट छक हाली तनाउने का वो मे मम्मा का अल्ले जी बोलूं मतलब चाहिँ जी चाहिँ अनुभवमा जी गुरु ख जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठी सङ्गटे लाउन वेकल चाहिँ जिटा छन्न चोपट्टि प्रेरणा बियाडेल अल्ले गबले चाहिँ जी छन्न चोया जो मे अझ मना मौठे द महसुस जुल अल्ले चाहिँ जी छन्न चाहिँ चोयो चाहिँ याना ठजक ठ जी आज मतलब चाहिँ चोचो वन बेले द गद्य कविता सिक उपाय खण्ड ठो छन्द बड्ड कविता है जिटा चाहिँ यो जुल गण्डक छि न्याना दिलनी ठो लोक कवि पदवी बिउ है मतलब छन्द बड्ड कविता खला रहेपट्टि जिटा लोक कवि पदवी नेवा डे डब्ली आगु न्याड ह बिल ओके अनुभवमा मुपा परमरत्न टुला डर्जु ख छि नेवा न्हलवा मानव अधिकार बाडी अलिसे अनुभवमा जनकवि दुर्गालाल श्रेष्ठ जुया अन चाहिँ विशेष पाहा जल यको छि अनुभव पिन डु जल वेक पिन अन मतलब जु बारे नो वाव द लोक कवि बिउ यो कारण वेक बिउ कठन छुर्का रासा लोक भाषा लोकेट एक मतलब चाहिँ छेउ चाहिँ गु पहिचान या गु चाहिँ आन्दोलन ख उके त टरङ योगदान याना बिउ यागु कारण याना छन्द लोक कवि बिउ गा जिटा चाहिँ वेक उर्गस याउका सार चाहिँ वेक चाहिँ ठया लेखा मूल्याङ्कन याउजी उके छन्द बड कविता जग मखु सम्पूर्ण जो चाहिँ साहित्य त अध्ययन याना जो कविता त अध्ययन याना बिउ जी देवदे दा विश्वास गा छिगु साहित्य अलि छिगु पटिठो व्याकरण सभादो गतिको लोक लय चिनाका वाचनिया घटना छिटो हना बनायना तगु जुल अलि 4 दशक से अपोजिट हुँक्ला छिठुके आबद्ध जियादिगो छम लोक कवि छम साहित्यकार तका व्याकरणमा सिका देका चना दिएको दु ठुगो मसिका देखेको नीति गुछिगु वो साहित्यिक पलान्या त गु किसिम न्यागु ख सु प्रेरणा सुगु ग्वाली वा सुगु सफुयो प्रि कारण ख कि व्यक्तिया कारण छिगु ठुके पलान्या त कसकना कना दिसले जी छिम्पेर दुसानी से छेउ चाहिँ छेउ भाषा खेले साहित्य खेले दुआवे खनका जी होला ओछो चाहिँ ठट गौरव टाल गण्टक अछि न्याना दिउ नेसय खे जिरो सुरार गाटा छ जी उबले मचबले अथे जी नाचट हेठेन्डो छिम्पेर डुबले जिछमा कलाकार जिडा अवसर वलका उबले गुनपुनी बले जिमठा जुटवाले चाहिँ हनिबम सुकराम महर्जन्डु वेक संगीतकार वेक गुनपुनी ख्याखी यंकित उबले मिज मस्त मिसजु चलन्डु अले जिटन चाहिँ मिसजुया प्याख होपटी छ अवसर वला होला लछक ट्वेंकी भाजो लछक ट्वेंकी धाउटी प्याखने चाहिँ जिचना डे चाहि लगा होला अले सक्सन बाला र होसल जुल फोसे जो सार्वजनिक तक्लेन हपा चाहिँ जी पिलो होपटी जुल अले वो सांस्कृतिक कार्यक्रम टुनसाटे भजन सेन्यु जाएर अनिबम सुकराम महर्जन जु अले जिन भजन सेका भनेका हार्बिन सेका जिन वो हार्बिन सेका भजन ठासे छि भाषाविद ईश्वरानन्द श्रेष्ठाचार्य अनुसन्धानीय छले पाङ्गे चौ छै चौ जान खरा
ओबले टबले सेना दिला व्याकरण अले ओबले अनुसुरा लगा रहा है ठनो सुन साहित्यकार जुपी कविता चैपी इच्छा डुपी सुन दसा जी ग्वालिया ने का ठौ परिचय बिल डल साबे और साबेला जसमा साहित्यकार जुइ दस जुरा ढैपटी मसान से मुन्डिया डुक जित तर अगस्त माला डेको च लोठे इसरानन सर लुमना वाला जिसे मतलब ठोल्ले जे यहाँ न्याउने मटी दुर्गा टया अले व्याकरण ठाटे कोने खुनु से जित वेको चोनीपटी कोठा ठेना अन्य नका जो लाज चाहिँ साहित्य पलाछेका बेला व्याकरण चाहिँ साहित्यिक बन्टाइको जो बढी ढैबटी बारे चेतना ठना देला व्याकरण चाहिँ टहेदिएको वेको प्रेरणा जित छुडुरका रासा मतलब चाहिँ साहित्य दिउ जनताइ निम्ति ख साहित्य दिउ चाहिँ समाज रठ न्याकेको निम्ति ख तका चाहिँ अझ चेतना ठना व्याकरण जित चाहिँ ठिक हया दिला ठुक्न चाहिँ ज प्रेरणा उपना वेक पाहे होला अन संगीत पाखे अनुभव शुक्ला महर्जन पाखे होला लिपवया चाहिँ जन कवि दुर्गालाल श्रेष्ठ पाखे चाहिँ छन्नबाट कविता चैली होला जे चाहिँ सापे भाग्य माने अझपि महान स्वम गुरुपि जे गुरु याना जे साहित्य यहाँ व्याकरण हजुर गुचिसा दिला जिन पेदर दुगु इने से हे जी साहित्य के जिगु जुखाप जता तका उगु इलेला छगु भाषा जका नीति जुगु बनेको एकुए थाको इले छिसा गथेना व पलान हका दिया गुली ठाकुला गुली हाठ्याटा वाला वस्तुकाना एकनारी साले एकदमै ठिक जो जे सुरी सम साहित्यकार जिया जका न्याउने मटी तया लिप्टे साहित्य पलाछ छु ए साहित्य न्याग्यो लागि संघ संस्था चाहिँ मतलब मरेकमा गारका जे नेपाल भाषा मतलब चाहिँ संघ संस्था न्याउना न्याउ जे ठुल लगा राछ ठो चाहिँ राजनीतिक रूपमा चाहिँ न्यामौकन छेउ भाषा जाति साहित्य ठामौ रेपटी ठुका कया होला ठुक्ट चाहिँ नेवा राजनीति पाखेन चाहिँ न्याउन माडका जे ठुक्ट न्याउना अले सुरी पाङ्गे सखल रेपटी संस्था सोनिउ ज्याजुला सखल जे नजराम महर्जन वेक उपन्यासकार वेक नेतृत्व जिम कुलबहादुर नरहरि जी वासुदेव जुल जिम प्रयागमान बे सक्ने टुबार सर सन्मान जे डाक्टर साहब वेक पिन जाना चाहिँ छौ चाहिँ सखलरका ढैक्यु ज्याजुला उकेन जिता सूर्य चाहिँ मतलब चाहिँ सचिव सचिव चाहिँ पढे चना चाहिँ जाया अवसर होला अले नोडे चाहिँ जायापट्टि पीर न्याय नोडे आन्दोलन यापट्टि ज्याजुला ठुक्न छि न्याटना दिउठेन्टु छि नेवा साहित्य भाषा खाले चाहिँ भाषा साहित्य जक छि जायना मगा खनि होला ठो राज्य यो चाहिँ नीति याना न छि भाषा जाति लु नाना चौ कारण याना छिपे चाहिँ बच्चा भाषिक मतलब चाहिँ आन्दोलन साहित्यिक सांस्कृतिक आन्दोलन न्यामचुसिया मगा ओके मतलब चाहिँ छगु जक भाषा नीति गौडु ओके यो मतलब चाहिँ मजु ठो देश देवपति चाहिँ जाति जनजाति यको भाषा डुब ख ठो समान भाषा चाहिँ मारका वो आन्दोलन न छिपे चाहिँ न्यामना चना ठुकुट चाहिँ छिस यको स ठेको डुका जिउ राज्य छिसन्टु मतलब चाहिँ यहाँ डेमा रेबटे न सर्ट ठेका चना तर चाहिँ छिपे चाहिँ गुक्त सफल जिमा वो सफल जिया चाहिँ मर्नु हरेक राजनीतिक पार्टी त्यसमा चाहिँ छिम भाषा ठुके लागि चाहिँ जिम उठठी दु अरु दुर्गा हरेक राजनीतिक भाषा संस्था छिस हेका तल तर हेको ठेन्टु छिउ भाषा अधिकार लागि गुक्त न्यानमा उले बिया चाहिँ अवस्था मरु उके चाहिँ छिस साहित्य न चेमाउडु साहित्य मतलब चाहिँ या लागि छिपे आन्दोलित न जिमाडु समान भाषा अधिकार काम फेको छेउ चाहिँ भाषा जाति न्यावे भइमखु उके चाहिँ छिपे भाषिक ठन न्यानमाडु आन्दोलित पक्कैन गु साहित्य उत्थान नीति भाषा उत्थान नीति जाति उत्थान नीति चाहिँ चुएगु बनेको ज्याला दहेदु के नीति न छिस तिथि संघ संस्था आबद्ध जिया चाहिँ राजनीति यहेमा तका खकना दिला आमेउ छ नि सत्ता छ जी छि राजभाइ महर्जन को मज साँझका सीमा महर्जन तका तर छिको मसिका साथी छित राजभाइ जकमी धालकी छ के मसिका जमुदु नि ठंकनी जकमी तका चाहिँ छ्याता यादिया ए नापा जे सुकुराम दै या नाक या नाक वेकल चाहिँ छौ शब्द कना दिल जकमी नका अले व्याख्या छ्यानका रास जकमी दैपि व किसान गुमेसिया बुन्दै मक्का किसान खयान बुमर मगा बुड असा पचका अले चाहिँ मे पिनु बु जाइना नेमाम पट्टि किसान याटा जकमी ढाइ रका चाहिँ वेकल चाहिँ शब्द व्याख्या न दिल अले जित सापे ठिल ओ छाट ठिलका राले ठो 14 साले जि जन्म जोजुल
विक्रम सम्वत वो 14 सालले 18 साल कि वो युनिभर्सिटी चाहिँ जग्गा अधिकरण याना काउपटिका 15 सालले चाहिँ वो युनिभर्सिटी सुरुवात याउजल अले वो जु जन्म जु साले वो अधिकरण जु पुर्खा रामलका जो बापिन्यु पाए बाय सम्म दाजके जदु अन चाहिँ 10 रोप्ने जग्गा अन जेउ लाउजलका वो युनिभर्सिटी अले वहाँ कोए ल्याबोरेटरी स्कुल दु अनन चाहिँ छेउ चाहिँ 10 रोप्ने जग्गा लाउला निपी जग्गा वो ठासे लाउ अले अन जग्गा दु कारण मेठा म्युजुल ठुक्न चाहिँ धापजी जिउ मर्लो चाहिँ कुल ढामलका छौकठ भूमिपट्टि ख तर युनिभर्सिटी गु इले जि जन्म जो ख वो साल चाहिँ अझौ मतलब चाहिँ लुव सेपटी जो जन्म मतलब चाहिँ जग्गा चाहिँ अधिकरण लाउली मतलब चाहिँ जिछम भूमिपट्टि मलाई भूमिहीन अवस्था थियौँ डलट हो पट्टि जग्गा अझ जो कारण हैन जिच कमी ख त्यहीपट्टि जित ज्ञान होला अहिले चाहिँ जिमटी तया जी आज साहित्यिक ना जकमी त्यहरूका उब्लन हेटेको जी महर्जन ख जकमी चाहिँ साहित्यिक नाग कुना ढाइनी हजुर हजुर तर यो कुशा सीमाको छि महर्जन खकी छ जकमी छिगु का लिउनी चाहिँ बामा यसरी पुर्खौली ना खला देख्ने हजुर छिस थगो साहित्य योगदान बिगो झले जी अग्रज बिन्दु त देशना जीवनी त कया चाहिँ चिना ख चुएगो चुना ख बनेगो नयाँ नाचना दिएको दो ठ्याम ठ्याम गुली ठेना जी वेका वो चिना ख चुएगो झले गोम व्यक्ति त चाहिँ समेटे जिटिन्छ जी छिरे ठेन्टो जी सोंगु कथा कविता चेचना चिना ख छगो पुर्खे र सम्मान याना ल छगो चाहिँ छि वर्तमान यो अवस्था त चाहिँ मतलब चाहिँ कयाना जि चया छौ भविष्य रका छि मस्त लुमंकान चयका सोंगु कठ चै सोयुजुल अले छि यथा डिथेन्टो जि छि नेपाल भाषा साहित्य खेले नेपाल भाषा जाति खेले सांस्कृतिक खेले योगदान याना डिपि धामलका शंख तर साखान निसे कया राणा काल टक नि मेसेज चाहिँ चेयर हुनका ल नि मेसेज चाहिँ एमो कृतित्व व्यक्तित्व जे कविता न्यावे चनो जुल कम से कम ठो चाहिँ कने मेजिया प्यावे एमो डकुमेन्ट जिया प्यावे ठो उद्देश्य चाहिँ जे संस्पुर्खे त समान स्वरूप चेचनो जुल ओके चाहिँ छिन गुन्यना दिल निमति थिएन अले वो बाहेक जे आटक योगदान याना चोप्ने बारेन चोया हला ठुक्न फुक्क याना चाहिँ जे नेपुटी चेर्नका नेपु नेम व्यक्ति ठोइले चिता सुयागु न्यंकादिले न्यंके महाला दासा दसिया रुपे आजि जगत सुन्दर मल्ल योपट्टि कविता न्यंके हला जगत सुन्दर मल्ल हेमा ठजमा व्यक्ति गुमेसन सम्पूर्ण ठौ जीवन छेगु मातृभाषा शिक्षाय लागि बिया हुन हजुर हला बियाजको वमखो ठौके चाहिँ ठया नेचिला चाहिँ हला स्कुल तक चाका वम ओ खोपयामा महान महारथी ख अवेक लुमंका चोइपट्टि छपु छन्दबद्ध कविता खाने छ मा भाषा आख बने डेमा उगु बखटे स ठेकुमा मास्टर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा राणा टेगु व क्रूर व्यवस्था हुकुमी शासन या सरकार कुमी तक न खुरका मैं मागु अह गजगु व अत्याचार उगु क्यों सर्ग शर्र खुना है उगु क्यों सर्ग शर्र खुना है ज्ञान निभा जखेकुम मास्तर वचकत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा जात त मे घराना खसा सफु पसतल बेव जात त मे घराना खसा सफु पसतल ले वा वो फेव मढास छेगु स्याचा न बल छे व जापाने टक ठंका उबले नेपाया ठे वेकुमा मास्तर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा ज्ञान जागो इस पहुँचोगो बाख चे भाष हिका गुलिखे मचा सफू न ठगो सोसुया गर्व हेलुका ठकुलु छे हे डकले नापा नेवा बनेको च्याकुमा मास्तर व जगत सुन्दर मल्ल खोपडेया खौ महबुमा नेपा डेया सकले जाति
नेपाडेया सकले जाति उट्टिगिना यहाँ वनेडेमा सक्स्या ठ मा भाषा हे यही पुक आँख वनेडेमा ठुगस देशन देहे ठोक गुनहु नाखि चेकुमा मास्तर वजकट सुन्दर मल्ल खोपया खौमा ट्वाले बुमा नेवा देख कुबिया वामा नेवा देख कुबिया वाम छिमा भाया ठाख व गुगु इलेन छाल मजिगु नेपा देया स्वाख व ठहे च्याना जिगजिगी खाना जनक्रान्ति मकन वेकुमा मास्तर वजकट सुन्दर मल्ल खोपडेया खो म्याभुमा खोपडेया खो म्याभुमा सुबा महाभाषा आँखा वङ्के मालका उबु इले हे सठेका दिम अनि भामा शिक्षाविद जगत सुन्दर मनलाई विशेष गु छिसन चिना खनि कादिला उइ थोइ चिना खजक नियसाए उइ बारे योको ज्ञान चाहिँ क्या पय खने दतला अके नियम व्यक्ति आगुपटी गु चुयादि गु थायदि लछि त उके बाहे नि बिस्यु विषय न जित तर ततरंगो सफुत वने माला ठैचिना छौजक न्यासा वसा चाहिँ गाएको जुल मस्तेको नीतिगु याना दिगु दु तर ठाउँकने वो भाषा छगु भाषा नीति कारण मस्ते त व थगु माभ्या सिंगेको सेनेगु लकस चाहिँ ठाउँ मरुगु इले मस्ते त नजिसा थ मा भाषा वङ्केमा नेङ्केमा सेनेमा लका चाहिँ छुकु त नाचना दिगु छि छम कवि नात चिनाख पाके छु ज्याजो त न्याका दियो दुके छु मचा टेउ लागि न जेसन चाहिँ कविता चोया नाच ठया छिगु मा भाय अवस्था तस्क चिन्ताजनक अवस्था दुका ठाउँकुने छिगु भाषा कनेलेन्यु खला मखला रेपटी छिटा चाहिँ चिउटा कामा अवस्था भया चौंटु उकि छि मस्ते त छि मा भा प्रति आकर्षण या फटका ढासा छि मतलब जाति भाषा भविष्य बाले टेपटी ल्याख आ मस्ते त चाहिँ लागिन जी मस्ते लागिन जी कविता चेचनु जुल मे चेचनु जुल एवं त चाहिँ छिसा चाहिँ संगीत माध्यम ठिक साइल फटका ढासा अझ बाले टेपटी टाट्ना चेचनु जुलका जी छौ चाहिँ चोचना जिउ मजुरका मस्ते त ठोयाजु ठोया मजुरका शिक्षा बिपट्टि ल्याखका नि टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे मिखा सोया पलाछीमा लुफी हाय रे स्वेगु खुया क्या मजु स्वेत हेला या मजु ठठिटी पासा नापङ गबले हेलवा मजु सुरोट एला टोने मजु नसा काय रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे बाला सफो स्वेजु खाली फटे चुएजु आँख मस मचा जुया जाँचे आलु ने मजु मनु ढेपी मसिकेमा छङ्ग लायो रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे बासु नसा ने मजु पिरा जुया खोए मजु यचु पिचु जुया चुने खिटी ठाका टे मजु मखु गुखन ल्या मजु फटा ढाय रे टिभी उप स्वे मजु मिखास्याय रे श्वासीमा पिजो ज्ञान इना बिजो श्वासीमा पिजो ज्ञान इना बिजो कुटयाना आँख बना ज्ञानी मच जुइजो सँग पन्छे स्या मट्यो पाप लाय रे मिखा सोया पलाछीमा लुफी हाय रे टिभी उप स्वे मजु कपास्याय रे मस्त निम्ति चाहिँ जुल अले अठिया चाहिँ जी वो मच्चा हे निम्ति छौ चौपटी मेउन छपु स्याला ठाउँकुना चाहिँ मस्टे त रकेट डेकेनु रका चौपटी रकेट डेकेनु पासा रकेट डेकेनु सर्ग न्यङ्क ह्याबुस चङ्क चाहिले सेकेनु पृथ्वी मण्डल हाचाङ्गाया ठाउँनि छि चुए तारा पुञ्जको ब्ल्याक होल गेचो लिक्क वना हे स्वे वैज्ञानिक छि जुया व नोबल सिरपा ट्याकेनु रकेट डेकेनु पासा रकेट डेकेनु प्यारा सुट टिजको क्वावे हुँ तिमिलाया बे सिच्चुको छन्युनिनु ब्यान चोनेछि मंगल ग्रह या छे विश्व ब्रह्माण्डे माण्डे याना गुण हुँ ठेकेनु रकेट डेकेनु
भाषा रकेट देखे नुरका ठङ्गुने चाहिँ मस्त ठजाउन ज्ञान बिमारका चाहिँ जुल ज्ञान बिगु नीति चिसा चिना खचया चना दिएको दु मस्त ताको थिंकीको नीति चाहिँ छुछु याना चना दिएको दु मस्त चाहिँ ठङ्गुने सोचको चुयामगा एउटा सङ्गीत बड्डयामाल ठङ्गुने सङ्गीत जग्गा बड्ड जग्गा नाम मगा ठङ्गुने चाहिँ भिजुअल या उठाए नि भिजुअल या न है चाहिँ छुटा चाहिँ मे रुपे विकास या फर्स्ट टिनी मस्त मतलब ठिक भयो जला अझ भिजुअल याना जग्गा मगाउँला मस्त त कार्टुन है नि कार्टुन वो कार्टुन प्याख त डेका होला अब ठङ्कुने चाहिँ घु मतलब चाहिँ वो सुप मोटो पतलो टा गजो आकर्षण होला वो कार्टुन अझो कठो चाहिँ छिपे भने फर्स्ट जग्गा ठो छिसा चाहिँ घु मेचो या एमसा नाला कायो जुल कविता नाला कायो जुल नतरला चाहिँ छिसा चाहिँ ठो इया नप ह्यान मफटका रासा मस्त सन छिसा चाहिँ वास्य मखो अझो पनि अवस्था होइन हिन्दी कार्टुन त सोचौँदु अंग्रेजी कार्टुन सोचौँदु होला छिसा अझो डेक मफु कार्नेन अझ न छिसन मतलब चाहिँ ल्याउने खलेपट्टि छुटा कामला होला ओके छिउ भविष्य मस्त ख मस्तेटो चाहिँ छिसन ने भा त चाहिँ लल हापट्टि मतलब चाहिँ छिसन या माउडु ठुके लागि यहीपट्टि छिसन चाहिँ कठन छिसन चाहिँ साहित्य त विकास या माउडु हजुर गुण कतिनी धादिला छिस मस्ते त माको कथा चाहिँ छिस यी कथा निहारा ले उ कथा यो हल जन बेफत थास चाहिँ मस्ते दठी चाहिँ छिउ मा भ्याले नि तका ठै सन्दर्भ मस्ते गइ नीति छिस चोयादिगो छगु खण्ड काव्य खरा चव सिंहदो गु थिथि भाषा चोयाटगो छगु पुलाङ्गो बाखया त छिस नेवा भाषा हिला चोयादिल नेवा भाषा चुएमा दका कति विचार बोलन छिते खराचो सिंह बाख द सापे योपट्टि छ बाख जल मस्त त सापे यो ठो बाख या त जे खण्ड काव्य रूपे गीत काव्य रूपे चाहिँ विकास याना मस्त त चाहिँ जे चेतना ठन्यो ओके भाषिक चेतना ठन्यो ओके चाहिँ ज्ञान यो खन यो को डुब द ललाओ छ बाख ललाओ टेपे ल्याख चाहिँ जी वो चाहिँ ठो राजामटी छन्न चोइजुलका राजामटी ठेउन छौ चाहिँ जातीय लोक छन्द ख तस्का बालापट्टि छौ छन्द ख ओ लस चाहिँ जिसन चोइजुला होला राजामटी कुमटी जिके वसा पेरटी हाय बाबा राजामटी चारायपट्टि गु च्याग गुग आखयो ओ छन्द खका वे छन्द चाहिँ जे चाहिँ सुरु चाहिँ अन्त टक्यो चाहिँ बाख चाहिँ हना चाहिँ चोइजुलका सफो अले अब वो अठेका नापा नापा छ गु थासे हाक गुया ल्याउने पाखे सिंह छम दया चुनन किन ठगु चाला माला ज्ञान फुक हाला हाला ओला जुजु जुया चुनन रका वो सुरुन से वो मतलब चाहिँ खरा चाहिँ वो सिंहट टुटिएको अपना मस्याटा लियो चाहिँ सो बाखका हो मतलब चाहिँ समाज मतलब उके चाहिँ जे नेपाली हो समाज चित्र यानो ढुका मा जुजु प्रत्येक कठा चाहिँ चिसा सिंगेट क्याजु जनटाइ प्रत्येक कठा चाहिँ खरासेट क्याजु टपिङ मखो अलो प्रत्येक कठा न क्याजु अला मस्त त मनोरञ्जन न बिजु का अझ सापे छ राजनीतिक बाखन खव सामाजिक बाखन खव अला मज बाखन खका ठुला ख चाहिँ विभिन्न कठा चेतन ठाने उद्देश्य वो चाहिँ जे चोया चोयो बापट जे चाहिँ वो जित मध्यमाञ्चल पुरस्कार राष्ट्रिय प्रतिभा पुरस्कार नेपाल सरकार मतलब खे बस न अल्टो जोजला ठिकै आधार जित वो बिउपट्टि छिगो साहित्य या त छिसा साहित्य बिया चाहिँ योगदान या त कदर याना चाहिँ थिति संघ संस्था पाके हना बना याना दिल भक्तिने न थ्या दिल नेपाल सरकार पाके हना बनाना तका ता इनिसे छिसा साहित्य खेले पलान्याका चना दिएको छोले गजियाको अनुभव त दु लुमङ्के बहगु छु अनुभव त दशा जिमता न इना दिसाले साहित्य खेले यो अनुभव ढाबले जिता छोरा मासुरका ठास जिसम्म साहित्यिक कार्यको नाम हो नाच नखाओला जिसम्म साहित्यिक कार्यकर्ता नख भाषिक कार्यकर्ता नख सूर्य मसिका बिउले छिन्ना के जिल्ला प्रतिभा साहित्यिक परिवार जिसम्म संस्थापक जि नायक ह जि सुरु निसे साहित्य न च्यौ भाषिक संघ संस्था न जियाका सूर्य चाहिँ अन पाङ्गे किपली पाखे स्थापना जो सखल ज्ञान जि आबद्ध जिया जयना वो ऐतिहासिक संस्था ख अनि चाहिँ साहित्य भाषा
ठो नेपाल सम्बन्धी आन्दोलन उ खलक यो को जाओ जुल लिसिलिसे प्रतिभा साहित्यिक परिवार न जी नक्किन साहित्य पलाटे बले अले जीवन गेज लगा रहा पाङ्गे जन्मजु खसान जो चाहिँ यहाँ चाहिँ जिउ ठाउँ जीवन चाहिँ यो चाहिँ यहाँ बिमा जुल जी चाहिँ बनियो छोले जागिरी छोले यहाँ चाहिँ जी डेरा चौँ या छिरोटकले डेरा चौँ न आज रामघाटे आज ठाउँ छे सोना चौँ जुल अहिले अन चाहिँ 5 महिना पर सलेना छौ साहित्यिक संस्था सुनेरका प्रतिभा साहित्यिक परिवार सोना ओके न जी नाय जी या मतलब चाहिँ ओके चाहिँ योको फुको ठाउँका 8 के दुनिया 75 को चाहिँ साहित्य सम्मेलन या टुङ्गोरुगा आपछि दिना चौजुला अले व मतलब चाहिँ ततर प्रेम बहादुर कंसाकाले अभिनन्दन यापट्टि मोटी लक्ष्मी से सिद्ध दहडा जो के ख मोटी लक्ष्मी उपासिका वेका पिन्टर टरौं सम्मान यापट्टि जो संस्था याना ले साहित्यिक गोष्ठी या चाहिँ याना वचनपट्टि संस्था जुलका ठुकटा चाहिँ साहित्यिक संस्था न जे आबड ज्या जैना वचन जुल संस्था के आबद्ध जुग हे जुल थोय झोले गोब्लेन लोमनी मखु लुमंग के छे नक्तिने वो साहित्यिक झोले जे ओले प्रतिभा साहित्यिक परिवारे जैना चुनु ल्याख समन्वय ल्याख जे चाहिँ खोपे विराट साहित्य सम्मेलन जे डेटो सँग वया अले छक चाहिँ विराट यो चाहिँ सम्मेलन ई गुबले वो हेजु काण्ड जुल गर्न हेजु काण्ड यो कारनायना ठन्टस्क दमन जुल छुया कार्यक्रम याकि म बिउजुल टर्न विराट 5 मिनट चाहिँ वो विराट गोष्ठी यावे निर्णय याना हाम्रो चाहिँ साहित्य गोष्ठी याट अले ओबले चाहिँ साहित्य वो गोष्ठी योको दमन जुयाचौं कारनायना अन सभापति चाहिँ स्वीटिया जुयाचौं जुल अले जेटा ठ्याक्क खन अले चाहिँ राजभाइ सब प्रतिभा साहित्यिक परिवार अध्यक्ष छ चाहिँ ठाउँ चाहिँ ठो गोष्ठी चाहिँ सभापति तो छिन चाहिँ ग्रहण याना डिसनका अनुभवी अन्त इनापिया त ओहो ठोले छौ टरो अवसर वर्ल्ड हला विराटयो गोष्ठी चाहिँ ठ सभापति जुइरियो अला जो जी कर सकरा न्याउ जुसना जहाँ जुइरका म ग्यासे जे सभापति जी खन सभापति जुया पेपुन्या पजो कविता छु बन अन पुलिस दमन यहाँ होला आछि रत्नगोपाल सिंह जो लगायत आछि यहाँ सुरेश किरण मानन्दर कवि जुया जुल अन चाहिँ छि छम रञ्जित छम पास डुबे कपिन्ट चाहिँ जोनायङ्कल अले चाहिँ जिटा चाहिँ यज्ञ प्रधान जो चाहिँ राजवे छ सभापति छन् त जोनलाल त्यसकै मतलब मुख कठा चाहिँ व्यापारी हेरेका जिटा गन मतलब चाहिँ गल्ली मतलब चाहिँ ल्याउने जिटा चाहिँ बचेन होला होला वो घटना चाहिँ जिटा त्यसकै लुम्ना चाहिँ यो ह्याब्ले होला तर छख्या चाहिँ जे चाहिँ छौ टरौं ऐतिहासिक जाजुले चाहिँ सभापति जी खण्डका गौरव टाल अले चाहिँ जी व जी नेपाल आशा छि नक्न गोठ हैर वो मतलब चाहिँ ढाजी अले जी चाहिँ नेपाल अस्ट्रेलिया वन परियोजना एडमिनिस्ट्रेटिभ असिस्टेन्ट का नापा अले वो घटना जी ढुङ्का जी शनिबार जुल अले सोमबार कौस खुन चाहिँ अन आइतबार बिरा अफिसियल वन बले जिटला अन चाहिँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर यो चाहिँ सो तरो प्रमोसन यो अन्त फोन लाट टरो मिटिङ याना ला ढाबले उडा जीवने टरौँ परिवर्तन वाला पारो प्रोजेक्ट है जी चाहिँ छौ चीफ एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसर जी खन यदि अन जों खसा आज वो जी खने म होगा हजुर ला ठजोपट्टि चाहिँ छौ घटना उबले जुल हगु थजो उबले चाहिँ जी ठो विराट यो गोष्ठी चाहिँ गु सभापति जिया वो गोब्लेन लो मंके मफेपट्टि घटना जया बेलका नकतिनी छिसा लुमंके बहगु गु वख नेगादि पक्कै न उ इले जोंगु जुसा चाहिँ थगु जीवने चाहिँ तरंगे युवा वेगो थकान ख नेथना दिला ठाउँकने जिथो नेपाल भाषा या साहित्य अवस्था छिसँग गठित दिया बामला यदि बामला खस चाहिँ कथिना बाना के माली थिन्छ नेपाल भाषा साहित्य अवस्था चाहिँ गुली लुरन माउ ख गुली बानको जुइ माउ ख उले जुया चाहिँ अवस्था मरु अठी मतलब चाहिँ जुगिया मूल कारण सुर्गा रासा ठो साहित्य चाहिँ छिसँग चोया ठुक्या चाहिँ छि म्याफो अवस्था मरुका
होला गुलिखे चाहिँ आज नेपाली ठा अथवा चाहिँ मेमेउ विदेशी साहित्यकार गुल्न दु वो साहित्य सोयान मतलब चाहिँ ठ टुटी ठ दन फुटेपट्टि खण्डु तर चाहिँ छेउ अवस्था अठिमरो काट्न याना न चाहिँ छौ ठो छेउ अवस्था बामना जाउँ ख लिसलिसे नेपाल सरकार छेगु साहित्य लागि गुठ चाहिँ बिमाउ ख अवसर प्रोत्साहन वन क्याफा चाहिँ अवस्था मरु ठुक ल्याख चाहिँ छिगु साहित्य यी कठ गुठ न्याउने मापट्टि वन फया चाहिँ मरुला ठेठे छिटा महसुस जो तर मतलब चाहिँ गुल्न चाहिँ साहित्य काट दु तस्कै मेहनत याना चाहिँ यावना चौपिन दु मतलब चाहिँ विश्व बे बपिन चाहिँ साहित्यकार डुडेपट्टि चाहिँ चेसा चाहिँ गौरव तयान ढाफो अवस्था दु गुली जुइमा ख ओली जुया चंगु खनि मरु द हेबिला तर ठिठी संघ संस्था दुनी गुछि सन हेबिला राजनीतिक रूपमा सक्रिय जुइगु नीति चाहिँ जी खलप पुसके आबद्ध जुइमाले तिने बालाई धका धयादिउ थिन्तु छि यापु महागुथिया नयाँ भाजु न जुयादी नाप प्रतिभा साहित्य परिवार या छि संस्थापक अध्यक्ष न जुयाजीको नाता चाहिँ ठिठी खलप पुस पाखे चाहिँ छुया माली थिन्छ छुया चाहिँ साहित्य चाहिँ अझ टिबबी थिन्छ छिटी सङ्घ संस्था पाहे छौला चाहिँ साहित्य अर्थात् ठो चाहिँ जातीय भाषा खेले जुया पिण्ड चाहिँ प्रोत्साहन बिमाउडु होला वेक पिनु चाहिँ मूल्याङ्कन यामाउडु ठो छौ चाहिँ तरङ ख छिउ लागि छिसा मूल्याङ्कन मयास सुनाए ढेपली आँखा चाहिँ ठो वो पाखे वनमा खसा छौ चाहिँ छिसा चाहिँ छेउ भाषा छेउ साहित्य गबले टक ठो देशे छौ भाषिक समान अधिकार हुए मखो उले टक चाहिँ छिपिन चाहिँ छेउ साहित्य उले न्यामन भए अवस्था मरो गठिकी छिटा चाहिँ प्रज्ञा प्रतिष्ठान युप्टी दु वो प्रज्ञा प्रतिष्ठान चाहिँ छेउ भाषा लागि छेउ साहित्य लागि खण्डेको छु चाइना चाहिँ अवस्था मरो ठन चाहिँ संघीय सरकार वे ठुङ्गु सान छिटा लुरङको व छेउ साहित्य भाषा त कखना चाइना चाहिँ अवस्था मरो छटे चाहिँ भटिचा संकेत छु लगा राछ स्थानीय निकालेल यहाँ महानगरपालिका खला स्थानीय निकालेन मातृभाषा न छौ चाहिँ स्थानीय विषय या बङ्क्युटपट्टि खो ख हैछन वइछन वो छौ चाहिँ छौ टरमे मतलब हिउपा खल रहेछ टाठे वो छौ व्यवहार या फटका ढासा ठन छे चाहिँ नेवा भाषा अन चाहिँ अनिवार्यका वो छौ चाहिँ चेनेवा लाग्या वो छौ विषय चाहिँ सक्सिन बनेमापट्टि जुइपट्टि गु अवस्था वेटेन वो छौ चाहिँ लोरन पुसे चोङ्गो खख वट चाहिँ वो ज्या पोइके माउडु तर न राज्य स्तर केन्द्रीय स्तर गुली अधिकार क्या माउ ख वो कया चौ मरु चेनेवा साहित्य काटेट राज्य न गु सम्मान बिमाउ ख राज्य न गु अवसर बिमाउ ख प्रोत्साहन बिमाउ ख वो जो छु बिया चौ अवस्था मरु है ओके चाहिँ ठोपा किन चाहिँ चिसा ध्यान माउडु भाषिक कार्यकर्ता टेस ठो अधिकार छु लागि न्याउने माउडु हजुर ठोय विशेषगु चिसन तयादिल नगरपालिका पाखे ठगो मा भाषा बोंकेको नीति छगु पलान्याखरु याक्न हेव कार्यान्वयन के भने वा पुमनी मा ढका चाहिँ खकना दिल व पुमना दास चाहिँ लगु तरंग उपलब्धि ख तखान खन्लाच मैले ठाउँयाको ठो 21औं सदी विज्ञान र प्रविधि या युगे चिसा ग्लोबलाइजेसन या इले ई कठन यावन मागो इले भाषा धका लना चने बाला कि बामला वा लुयामा खके मको गोसकन देहा दिसने एकदमै मतलब ठाउँ या ई रेपट्टि ठो ई कि 21औं शताब्दी ई मलाई विश्व नापे प्रतिस्पर्धा यामापट्टि ई का होला ठजौ एले चाहिँ छेसा छेउ भाषामा के लागि छेउ संस्कृति लागि चाहिँ मा के लागि छेपि हालचनमा अवस्था त्यसको मतलब चाहिँ दुखै खखका ठोला चाहिँ राज्य यो जाका खनियो संस्कृति नेवाटे संस्कृति राज्य संस्कृति ख नेवाटे साहित्य चाहिँ नेपाडे साहित्य ख खयाबसन चाहिँ साहित्यबाट चाहिँ नेपाय साहित्य थायो नेवाटे स तामाङ चाहिँ साहित्यबाट चाहिँ नेवाटे तामाङटे साहित्य थायो ठने चाहिँ विभेद जिङल नेपाडे गुल्न चाहिँ साहित्य ख नेपाल साहित्य ख रका चाहिँ नेपाल सरकार फिट चाहिँ चिसा चाहिँ समान व्यवहार नागु ह्याउने चौ ख जो सा चिसा चाहिँ भाषा आन्दोलन ख महिला सांस्कृतिक यो उठाने खना नचने माउ ख तर न विडम्बना जला
ठोजो 21औं शताब्दी जेसँग पासरका आलोचना माल रानचन माल होला उकि चाहिँ जेसँग चाहिँ छौ ढाइडु मतलब चाहिँ थिङ्क ग्लोबली एक्ट लोकली रहे नि जेसँग चाहिँ विश्व ब्रह्माण्ड एउटा चाहिँ विचायना विचायामा ठाउँ चाहिँ जेसँग ठन्छना साहित्य चोसा ह्याउ विचायासान छमा चाहिँ विश्व 21औं शताब्दी एउटा भावना एउटा लोइको ठाउँ जेसँग विचायना चाहिँ चुएमा टर्न चाहिँ थवे फुमी चाहिँ हालिमा लुयामा जेसँग चाहिँ छेउ भाषा मन्टका ढाँसा छेउ साहित्य मन्ट होला उकि चाहिँ जेसँग चाहिँ साहित्य जग्गा निर्माण न छुया भाषा त नामनका ढाँसा साहित्य अटमन्ट उकि चाहिँ चिठीसँग चाहिँ छेउ साहित्यमा के लागिन भाषा माकिममा त्यहीपट्टि लाग्यो छि भाषा टेउए चिनेवा टेउपट्टि छौको ठाउँ चाहिँ तरौँ पनि शक्तिका भयो होला नेवा टेउ छि भाषा मण्डल आछ नेवा जाति डेमको नेवा जाति मर्यो देशै मर्यो बराबर ख ओके चाहिँ स्वेबले चाहिँ भाषै ख तर भाषै खन टस्क तरौँ छि भाषा र छयामा ठो छि जाति र या लागि जको मखु देशै लागि न ख हजुर त्यो भाषा 10 जग्गा दक्उँदै एकदमै हजुर भाषा दशा मसिकादै एकदमै तकाको ख तया दिला तो भाषा खेले सक्रिय जिया दिपिन्द नीति चाहिँ तकलेली बा छुदे दिछि छ भाषा खेले चाहिँ जे सक्रिय जिया छपज चाहिँ जे ह्याउना चौंडु वेक अप पिन्यु लागि जेसँग चाहिँ छुटाएर गारासा नेवा खेले गुगु जेसँग ज्याया वो सिटी हुने मखु नेवा समाज छनु अवश्य मूल्याङ्कन यही टिनी उकि तत्काले लागि चाहिँ उकि छोडी चम्मब्याफु तर भाषा खेले जाइन चाहिँ पनि मूल्याङ्कन जुइटिनी जेसँग चाहिँ सिद्धिदास महाज एउटा लुमैके गुम तस्का गरिब ख सिद्धिदास महाज तर न जिन्दगी भर उहाँ चाहिँ कविता चया ठाउँ यी फुगावन तस्का दुःख ज्या ने मखना वो फुनावन हो तर न उयो मूल्याङ्कन ठाउँ या चाहिँ या उड्ने छमा चाहिँ राज्य न उयो चाहिँ सिद्धिदास एउटा चाहिँ सम्मान मयासान जे जनता याना चाहिँ वो छम नेपाल देय महाकवि चाहिँ यार्नु ठुक्न चाहिँ भाषिक खेले साहित्यिक खेले गु चाहिँ जान्छ न वो मूल्याङ्कन नेवा समाज यही टिनी हो नेवा समाज याउडे राष्ट्र यही सम्मान ख हो उकि छेपी चाहिँ निराश मजी जे भाषा जाति संस्कृति साहित्य उठान लागि छिपी निरन्तर न्याउने ठुलिया ख सक्छ हजुर ज्याजो यो लिपाङ्गु पेथेन गुरु छिपी बायाउनी से नि अझै त छुने कादी कि बाया वंशिक ह जी चाहिँ भाषा ख यो कोहे ठन चाहिँ वो कारण जी भाषा बारे हे छप चाहिँ ये कविता निंके मा भा ठो चाहिँ मैट्रिक छन्डे थ देश यागु चाहे जिगु भैठो हे मखंका मुटु पाटिना जि गेम जिगु थगु हे मेठंका जिगु थगु भै मडे व जिगु जाति सी गुठेजी जिगु जाति स्वाम भे व जिगु दे मसान ठेजी थ देश थ मजुका नुगले दुघा कोचिका लापो चिना जिगे में जी हे जिसी गु खंका जिगु मुआई खठो मा भे जिगु मुआई खठो मा भे ठो बिना ओहो जिगे में हे बरोसिनासा मुआका हे टोटे मा भै जिगु देश यागु स हे लिकुनी गुफुक पखा घारा खुरु ठुनाबी जिगु जाति खालु मंका ठो देश यागु चाहे जिगु भैठो हे मखंका मुटु पाटिना जिगे में जिगु थगु हे मिठंका जिगु थगु हे मिठंका सुवा ठो चाहिँ जी सर्वोच्च अदालत चिन्नेवा भा चाहिँ नगरपालिका छेलमरो ढाउने उ इलेक्सन सन्दर्भ चोयुगा त्यसमा भाइ खना छ वले आ नगरपालिका गु जाय तेन उटसँग खुसी जुली ठसको नबी इतिहास लुमको के जी चिना खन नेकादिला गुली संघर्ष या ख दुख मा भ्यायो नीति गुली अथि जुगु ख बना कना दिला ज्याजस ई बिया दिला छाया दिला को के नीति छित यको सुबाद सनाचना या जो बहाना यको सुबाद छिटना ठो पाटको टेलिभिजन हेर्न हजुर शोकमी भाजुमे जुपेन ठाउँ या चपाछे ज्याजुले चपाछे या पा कता चिसन लोक कवि राजभाइ चकमी जिया त बनाको ख वेकल गथिना चाहिँ साहित्यिक पलान्याका दिला अले
थगु जीवने चाहिँ छुछु ज्या याना तकाना वे कला कना है दिला न प महाभा या मतिना यामा ले महाभा लेंगा तेगुनी ति साहित्य लेंगा तेगुनी ति जिसा थगु फुचागु गुहाली चाहिँ यामा तकाना दिया दिला न प नेपाल भाषा खेले ज्यायाना वन धासा लिपा लिपा जुसान ओके मूल्याङ्कन जुइ तकाला वे कला ज्ञान बिया हे दिला थौयागु ज्याजो चिता गते ताला छुना साला सुजाब दसा जिमिता पक्कैना सपोते दितका फलसका छना मेगु बाले हाना मे मछमा पहाजना जी वे को हेजी मेगु बा तकै नीति जिसा कुन्तला यतना बायनको उजा बिया दिसा थौया तबा शुभ